Yes, reka nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi baberera TV, kaze kuri mwese makuru yo muri iki gitondo cya kare. Turi kuwa gatatu tariki 28 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Reka nizere ko mwese meze neza, reka nizere ko mwagize ijoro ryiza. Mbahaye ikaze rero mwese mu bice muherereyemo. Mujyi wa Uvira ari kuvugwa inkuru ikomeye cyane. Amakuru aravuga yuko hamaze kurasirwa abasirikare mu Burundi bagera kuri 24 ni ku ruhande rwa leta ya Kongo, mu gihe n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23. Ni mu bihe bice ibi byabereye, ndaza kukubwira neza akantu ku kandi. Ndaza kandi no kukubwira ko muri uyu mujyi wa Uvira abarwanyi ba Abintare za Serambwe abongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni FARDC, Wazalendo, abacancuro, Abarundi na Tanzania. Amakuru aravuga ko aba bacancuro bongeye kugendeshereza muri iki gitero bagabye mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Imibare y'abarasiwe muri iki gitero ndayifite hano, ndaza kugezaho. Ndaza kandi kukubwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru abantu bagera kuri 25 baguye mu bitero by'inyeshyamba za ADF muri teritwari ya Rubero. Turaza kurebera hamwe aho ibi bitero byabereye n'igihe byabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi turaza kubabwira ko abafungwa bagera kuri 6 bapfuye ubwo bageragezaga gutoroka gereza ya Osio. Iyi gereza iherereye he? Ese aba bagerageje gutoroka mu buhe buryo? Ibi byose turaza kubagezaho ku buryo burambuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare, umuyobozi mu mudugudu wa Bushani yishwe. Abaturage bakaba bavuga ko kugeza ubu bwoba ari bwose. Uyu yishwe na bande? Turaza kunyarukirayo turebera hamwe ko ibintu byifashe. Hanyuma mwese mudukurikiye namunyemerere nongere mbahe ikaze mbabwire ko kandi kwibendera TV n'amakuru yo muri rukerera. Nitwa Umukada. Mwese niba mwamaze kugera hano rero amunyemerere dutangire, ariko kugira ngo dutangire turaza guhabwa uburenganzira nawe niba wamaze gukora like zikubita zizamuka duhita dutangira. Hanyuma niba uri mushya ukaba wageze hano ntuze gutinza ibintu, nawe huteye nkorera subscribe kugira ngo n'ubundi zizamuke, natwe tuzamuka, muzamukana courage, natwe tuzamukana imbaduko, muterera natwe duterera, hanyuma amutambika natwe dutambika. Ariko ndifuza ko mutari buze gutuma dutambika, ahubwo courage zigomba kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Reka rero ntagutinda munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane natinze ngaruke twanzikana aya makuru, namwe ngaruka nsanga like mwamaze kurundomuriraho na subscribe mwamaze guterekaho. Alright, reka rero anongere mbahe ikaze mwese. Nizere ko mwagize igitondo, mukomeje kugira igitondo cyiza. Nizere ko mwagize ijoro ryiza. Hanyuma rero nitwa Umukada, yo namaze gushyikira microphone hano, ubwo byanze bikunze amakuru ugomba kwizera yuko agiye kukugeraho, amakuru yizewe kandi aba yagerageje gucukumburwa. Hanyuma like zanyu ni muterekeho, subscribe muterekeho, ubwo ndavuga kuri subscribe mwebwe bashyashya mugeze hano ari ubwa mbere ni muterekeho. Hanyuma abantu muherereye mu bice bitandukanye mu Rwanda tubahaye ikaze, abari mu bihugu byose bigize uyu mugabane wa Afurika, ubwo ndavuga mwe muri hano Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inshuti n'abavandimwe bacu baherereye bahita nguki Cibitoki mu Burundi, abari Kampala mu Bugande, abari Tanzania,
Tanzania, abari Kenya, abari Zambia, Sudani, Malawi na Mozambique namwe ikaze. Abari muri Norvège, muri Canada, muri Australia, mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bwongereza, mu Bufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mbahaye ikaze. Ubwo mwese rero mumaze guhabwa ikaze, ni munyemerere twinjire muri aya makuru rero ku buryo burambuye. N'amakuru tugiye kwanzikira mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira biravuga yuko harasiwe abasirikare b'u Burundi bagera kuri 24 bose. Ni imirwano yongeye kuremuka mu rukerererwa kuri uyu munsi. Amakuru akavuga yuko ari imirwano muri yatangiye hagana ku isaha y'isa 9 z'igicuku cyo muri iri joro. Ni muri Fizi, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero hari guturuka amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi bagera kuri 24 bamaze kurasirwa mu rugamba bari bahanganyemo n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ibi byabaye n'ubundi masaha y'isa 9 zo muri iki gitondo. Amakuru aravuga ko aribwo hatangiye kumvikana imirwano akugezana n'ubu cyakora ngo ibintu ntibyari byasubira mu buryo neza. Ibi rero bikaba byabereye ku ruhande rwa Kongo hafi y'umupaka uhuza Kongo n'u Burundi. Ni mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bitangazwa n'abaturage batuye muri ibi bice ndetse n'inzego z'umutekano, baravuga ko abasirikare bari bagize umutwe w'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakaba rero bari babyutse bagaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru rero avuga yuko usibye abasirikare b'u Burundi ngo bari bari kumwe na FARDC, Wazalendo n'igisirikare cya Tanzania, ariko amakuru akavuga yuko n'ubundi aha ngo benshi barashwe, nubwo kugeza ubu ngo imibare itari yamenyekana yose no ku mpande zose. Amakuru aravuga ko humvikanye imirwano n'ubundi hakoreshejwe ibisasu cyangwa se intwaro ziremereye n'izoroheje. Abaturage bavuga ko iyi mirwano yatunguye benshi kuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bari bamaze iminsi n'ubundi bakomeje ibikorwa byabo. Hanyuma rero ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bakubise agatoki ku kandi, bakavuga yuko rero bagomba kubirukana muri ibice byaha muri Kivu y'Amajyepfo. Nibyo byaje kurangira rero mu rukerera rwo kuri uyu munsi babagabyeho ibitero. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo nibo bashoje urugamba, ariko bikaba byaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi babasubije inyuma. Ukuntu byagenze rero twinjiye muri uru rugamba neza, abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo abagize gutya network bazivanaho, barangije rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo babura communication, biza kurangira rero abakubiswe inshuro n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23. Ku ruhande rw'abayobozi b'inzego zibanze n'umutekano baravuga ko FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo bakomeje gukaza imirwano kugira ngo bahagarike abarwanyi b'intare za Sarambwe ndetse babirukane mu bice bigaruriye aha muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ngo bikaba bikomeje kugorana no kubananira. Iyi mirwano rero ikaba n'ubundi ngo yongeye gukomera ndetse iteza ubwoba ku baturage, aho bivuga yuko bamwe mu baturage n'ubundi bagize ubwoba, abahunga bagahunga, bihisha bakihisha. Tukiri aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyemerere nkubwire ko mu mujyi wa Uvira ni abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero bikomeye n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni muri teritwari ya Fizi, ni muri teritwari ya Uvira. Ndaje mu kanya nkubwire ibice byabereyemo imirwano, tumva tuvuga gukiye ukagira ngo ni mu mujyi wa Uvira y'indani, ahubwo anaha muri teritwari ya Uvira. Ndetse Uvira murabizi yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bo abamaze kuhivana. Hanyuma rero iyi mirwano yari irimo FARDC, Wazalendo, abacanshuro, Abarundi na Tanzania.
abacancuro byabagendekeye gute? Amakuru aravuga ko bagushije ishyano mu mirwano yo muri uru rukerera. Ni imirwano yo kuri uyu wa gatatu, ni tariki 28 Mutarama muri uyu mwaka. Umutekano aha muri ibi bice byegereye Uvira kaba n'ubundi ibintu byongeye kuzamba, aho n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bivuga ko n'ubundi ngo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'Intare za Sarambwe baherereye mu bice bya Sange. Amakuru rero akavuga yuko abacancuro ngo bongeye kuhatakariza ubuzima ari benshi, nk'uko byatangajwe n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano ziherereye ahangaha. Iyi mirwano ngo yabaye mu bice bitandukanye, aho n'ubundi abarwanyi b'Intare za Sarambwe bari bamaze iminsi bafite ibirindiro byabo. Hanyuma rero n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kubyuka babagabaho ibitero ngo bashakaga kubirukana muri ibi bice. Amakuru aravuga ko abacancuro bagera kuri 3 barasiwe ahangaha kuri uru rugamba. Abawazarendo bagera kuri 12 bakaba batakaje ubuzima, naho abasirikare b'u Burundi bagera kuri 4 nabo bayamiye ukuboko kw'iburyo. Hanyuma FARDC tutari twakomeza ubwo bivuze ko aba nabo bapfuye, kuko birashoboka ko hari uwaba atabyumvishe neza icyo bishatse kuvuga. Hanyuma abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC abagera ku 8 barashwe muri iyi mirwano yaramukiye ahangaha. Usibye aba barashwe, turimo gukomeza gukurikirana ngo tumenye niba ku ruhande rw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 nabo hari abarashwe ku ruhande rwabo. Icyakora amakuru namaze kumenya nuko abagera kuri 2 bakomerekeye muri iyi mirwano. Abaturage bo muri ako gace rero baravuga ko ari imirwano yari ikomeye cyane, aho n'ubundi ngo yaranzwe n'ibisasu biremereye. Ni imirwano rero n'ubundi ngo yabereye ku butaka, aho n'ubundi abarwanyi b'Intare za Sarambwe bahanganye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Icyakora noneho ngo nta drone zakoreshejwe, akaba rero bavuga ko ari imirwano yabereye ku butaka, ikaba rero n'ubundi ngo ikomeje n'ubu ngubu tuvuganaho. Abaturage n'ubundi bavuga ko ngo abatari bakeya bamaze guhunga, abandi ngo ubwoba ni bwose. Muri Kivu y'Amajyaruguru abantu 25 baguye mu bitero by'inyeshyamba za ADF ni muri teritwari ya Rubero muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga yuko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abantu 25 bamaze kubarurwa ko baguye mu bitero by'urugomo byagabwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rubero, abikekwa ko byakozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa Force Democratique Alliée ni ADF, nkuko byemejwe na Colonel Areki Wewa, umuyobozi wa gisirikare wa teritwari ya Rubero. Ibi bitero ngo byatangiye mu ijoro yo kuwa 24 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026, aho abarwanyi ba ADF bateye umudugudu wa Musenge. Bamaze gutera uyu mudugudu ngo bateye ubwoba bukabije abaturage abahatuye. Muri ayo masaha y'icuraburindi inzu nyinshi z'abaturage ngo zaratwitswe ku buryo hafi ya Musenge hose hangiritse, bituma rero imiryango y'abaturage myinshi ibura aho kuba uretse gutwika amazu y'abaturage. Kandi ngo abo barwanyi banasenye ibikorwa remezo by'ingenzi birimo ikigo nderabuzima cyari kiri gufasha cyangwa se cyari gisanzwe gifasha abaturage kuvurwa, ndetse banatwika urusengero rwa Kiliziya Gatolika, igikorwa cyafashwe nk'ikibasira ubuzima bw'imibereho n'iyobokamana by'abaturage. Abaturage bo muri ako gace bavuga ko ibi bitero byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye, aho benshi bahungiye mu mashyamba cyangwa se mu bindi bice bituranye n'ahangaha, batinya ko ADF yakongera kugaruka kubagabaho ibitero. Bamwe mu bahatuye bavuga ko babuze ibiribwa, aho kurara naho ngo barimo kuhabura,
kandi ngo ababuze n'ubufasha bwibanze cyane cyane abagore, abana n'abageze mu zabukuru. Ku ruhande rw'inzego z'umutekano, ubuyobozi bwa gisirikare bwatangaje ko ingabo za FARDC zongerewe muri ibyo bice ku bwinshi ngo hagamijwe gukumira no guhiga bukware abarwanyi ba ADF, ariko kandi ngo no kugarura umutekano w'abaturage muri ibi bice. Colonel Kiwewa yashimangiye ko hashyizweho ingamba zo gukaza umutekano, anasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku nzego zishinzwe umutekano kugira ngo ahakongera kugaragara abarwanyi n'ubundi babe babamisheho urusasu hakiri kare. Reka atunyarukire muri ya nkuru nakubwiye y'akababaro n'agahinda gakomeye, aho abafungwa bagera kuri 6 bapfuye ubwo bageragezaga gutoroka gereza ya Osio. Abafungwa bagera kuri 6 bapfiriye mu gikorwa bageragezaga cyo gutoroka muri gereza ya Osio. Ni gereza iherereye mu gace ka Rubunga hafi y'umujyi wa Kisangani, ni mu ntara ya Chopo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa 25 rishyira ijoro ryo ku munsi wa 26 Mutarama muri uyu mwaka turimo 2026, ubwo bamwe mu bafungwa bageragezaga gutoroka batoboye urukuta rwa gereza bagamije gutoroka. Muri icyo gikorwa rero abarinda gereza ngo bararashe bituma abafungwa bagera kuri 6 abahasiga ubuzima. Nkuko ubuyobozi bwaho bwabitangaje ngo hari abafungwa 14 babashije gutoroka mu gihe abandi 10 bongeye gufatwa bagasubizwa muri gereza. Abapfuye bose ngo abari barakatiwe igihano cy'urupfu n'inkiko zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze aravuga ko icyo gikorwa cyabaye mu mvura nyinshi, bikaba ngo byaroroheje abafungwa kugerageza gutobora urukuta rw'iyo gereza. Ibi ngo bibagiye mu gihe gereza ya Osio yari ifite abafungwa bagera kuri 75 bose bamaze guhanwa n'ubutabera. Nyuma y'ayo makuba rero ubuyobozi bw'intara ya Chopo bwatangaje ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane neza icyateye iri hungabana ry'umutekano ndetse hanasuzumwe uko gereza yacungwa n'uko umutekano wayo uhagaze. Muri teritwari ya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, umuyobozi mu mudugudu wa Bushani yishwe. Abaturage bahangaha ubwoba bukaba bwamaze kuba bwinshi cyangwa se bwamaze kuba bwose. Ibi ni ibintu byanze bikunze n'ubundi bigomba gutuma abaturage bagira ubwoba. Mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi rishyira kuwa 26 umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu karere cyase muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mukuru cyangwa se umuyobozi w'umudugudu wa Bushani yishwe ku buryo butunguranye. Uyu muyobozi ngo yari atuye mu mudugudu wa Bushani uri hafi ya Kashebere, ni muri groupement ya Ruberike mu karere cyase muri teritwari ya Warikare. Abantu ngo bataramenyekana neza barashe uyu muyobozi baramwica, aho none ngo bari bamusanze mu rugo rwe ni hafi ya 5 z'ijoro. Nubundi abagizi ba nabi ngo bakaba baraje barombereje cyangwa batumbiriye nubundi uru rugo. Uyu wapfuye akaba ngo yarahise apfa ako ka mwanya akimara kuraswa, nubwo ngo abamwishe nta n'umwe wabashije gufatwa. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga yuko nubundi
iki gikorwa ngo cy'ubwicanyi gishobora kuba cyarakozwe n'inyeshyamba za Wazalendo cyane cyane n'ubundi zikunze kugaba ibitero ahangaha muri ibi bice, dore ko n'ubundi bakunze kugira gutya bakirara mu baturage nijoro abaje gusahura, bikarangira rero abishe abaturage. Kugeza ubu ngubu rero abaturage bo muri ibi bice bakaba bakomeje kuvuga yuko ubwoba ari bwose. Uyu akaba ari umwe mu bantu bakomeje kuvugwaho cyangwa se kugarukwaho n'abaturage batari bakeya, aho n'ubundi bavuga yuko uyu ngo yari umuyobozi w'inyangamugayo. Abaturage n'abayobozi bo muri aka gace ka Ushani baravuga ko ubu bakomeje gutakamba no kugira ubwoba, batinya ko ibindi bitero byica abantu bishobora kongera kwibasira abatuye muri ibi bice. Hari impungenge ngo zikomeye ku buzima n'umutekano w'abaturage, kandi ngo benshi barasaba ko hashyirwa ingufu mu kugarura ituze no kurinda umutekano w'abaturage muri aka gace. Abayobozi b'akarere bakaba basabye ko habaho iperereza ryimbitse kandi ryihuse rigamije kumenya neza abakoze ubu bwicanyi no kubageza imbere y'ubutabera, ndetse hakaba yuko n'ubundi hagomba gushyirwaho ingamba zikomeye kandi zihagije zo gucunga umutekano w'ahangaha muri ibi bice ndetse n'ahandi hirya no hino muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ngibyo uko ibintu byari byihagaze amakuru yo muri rukerera. Reka nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza, hanyuma mbifurize abagiye mu kazi mugire akazi keza muhahe kandi muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe mugire gahunda nziza, ikirutaho Imana ikomeze kubaha amahoro n'amahirwe.